gusenga hari igihe mu gitondo ubyuka ugasenga usengera umunsi ukavuga ati Yesu wanje ndagushima ko naramutse ku bwawe uyu munsi amajambo yose uvuga urasenga hama usanga urabwiye porogaramu imana yawe aho uja kuja ugasanga utimbyutse ufata bisi uja muri ville mana bane nanje ninashobora kuva muri ville nkaje mu Kanyosha bane nanje tugendera mu byuma tutakoze kandi byakozwe n'abana b'abantu kisanga ufashe direction utasenze ukugiyeyo rero hajya umuntu abyutse abafise umumarayika amugendanira abafise umumarayika ari kumwe nawe hama usanga ucideviya wabwiye Imana kugiye muri ville hama mu Kanyosha hana usanga urabyutse aho gufata bisi ya ville ufashe bisi ya Kamenge urumva umumarayika wawe yakwitangiye imbere kugira ashobore kugufasha mu rugendo rwawe yagiye mu Kanyosha ubwawe ucugenda mu Kamenge urumva si yabari usanga uragize accident umva umumarayika wawe yakubutse rero ni byiza guha porogaramu umumarayika wawe kugira abandanye ari kumwe nawe sinzi ko mu bitahura umumarayika wawe uramubwira ati ngiya tujane ugasenga avuga ati mana ndinde accident ngwanirire ubane nanje aho nza kuja uyu munsi n'aha rero tumenye ngese turasenga ku munsi tuteke kuguma dufata amadirection tutabwiye Imana usanga uragize accident wagize ikibazo mva nta umumarayika wawe yagiye kugutegerera imbere arakubura kandi kinisi yose ubyutse mu gatondo hariho ukuntu abadayimoni canke abakozi ba satani batumenya ibyo tugiyemo kuko nabo bafise amatwi barumva iciza ni ukuva muhira wiragije amaraso ya Yesu Kristo ugasaba umuriro w'Imana ugendane nawe aho uruye hose ku buryo naho ico kurondera ntikikubone ubwaye amaraso ya Yesu Kristo ari ku bugingo bwawe ubwo wiragije wewe n'Imana yawe aho uruye umumarayika wawe kenshi yaba ari kumwe nawe kujya kuntu bo wasenze saba Imana umuriro ukutwikira aho ugiye hose irabikora rero Yesu abumugisha bandanye tugire neza bandanye tugwanirira bandanye ducira inzira muri byose kuko niyo yaturemye niyo izi n'umusati dovira ku isi naho dufise ibitugwanya byinshi byo tugwana nabyo byinshi tugwana n'ibyo tutabona tugwana n'ibyo mu nkemu rero tubandanye dusenga tumenya guha porogaramu Imana yacu tukamenya guha porogaramu Imana yacu ku buryo tutova muhira tutayaza n'umukunzi wacu Yesu Kristo kwamubwira ati ngiye aha
izo nizo mpanuro agomba kubaho uno munsi. Yesu rero abahe umugisha, yongere abagirire neza. Amen.